tuko live upande wa Facebook, tupo live katika pande zote, that's Facebook and YouTube na ningependa tu tuweze kuyazungumzia masuala haya, na niliwaambia jana kwamba wale madada zangu, wale marafiki zangu ambao wapo katika diaspora, na ningependa leo msongee karibu ili tuweze kuzungumzia masuala haya. Manyete manganango charaba mange tanyoka batuko kwa na tukole ikabono umwanchumuli na bogo mwanchumu tekelele nyoka sensema ya YouTube na online live gabo. Kuna swali ambalo ningependa tuweze kulisungumzia. Kuna swali ambalo ningependa tuweze kulisungumzia, lakini kwa sasa enda sensema ya YouTube nyoro kuitira Abagusi Global Radio AGRFM AGRFM Global Radio AGRFM AGRFM mange sana. Lakini bono Global Radio AGRFM AGRFM mange sana. Kuna swala ambalo ningependa tuweze na kuliangazia kidogo. Kuna swala ambalo ningependa tuweze kulisungumzia na kuliangazia tu kidogo, ili tujue kwamba ni yapi yale ambayo tunafaa kuyafanya. Unajua sisi kama wa Kenya, sisi kama wa Kisii lazima kwanza tusaidiane. Unajua ni vyema mbuya na endewo cha buya kima ikitonya akabatogo sanga sebirengelyo idonya akabatogo kwana sebirengelyo tonya akabatogo sanga buya iga tonya akabatogo semania iyero ali mwana wo cha buya ali bintu bigo cha buya ikabano mwanchumu lina boygo mwanchumu tekalale asensemo ya YouTube. I'm live. Abana ba diaspora, my good friends from diaspora, I told you the other day rero we have something for you. We have something for you. Again talk ro mwanchumuli na boygo mwanchumu tekalale ko ikasa nsemo ya YouTube ndai present nyaka bangora tengane yo nyaka batoko nye kwanera asenchira yo bonkima elda mukiuta akina morene betotogo ya you Sara Nyakange mko wapi? Na wangoja pale upande wa YouTube ili tuweze kusungumzia swala hili. Ukifika pale upande wa YouTube kindly sema present ndipo sasa nijue kwamba ushafika pale. Asansemo ya Facebook na batigire link gabo na bokoje bwati nyaka batoko sanga ase enchira ere engia kegima kulende kero kira sensema ya YouTube. Na I beg you enda sensema ya YouTube, I'm live there, I'm very live there. Enda gari yango seba present tebingo present naligumanga tushafika pale, ndipo sasa nilete jambo ama neno ambalo tungeweza kulisungumzia siku ya leo. Kuna mwanadada huko, kuna mwanaume humu, kuna familia ambayo ni familia changa ambayo ingependa tuweze kuwasaidia kwa mawaidha. Tuweze kuisaidia na mawaidha. Hivyo kama umefika upande wa YouTube kindly sema present sema present pale, ndipo za niweze kuona kama mshafika pale. Elitoya ndaro kwanda engene ito twari gukwanira ase enjira ya benekimu mwanchumuli na boygo mwanchumu tekerali. Tumatinga nkai mwagenda, where do you go? I'm waiting for you pande wa YouTube ili tuweze kulisungumzia. Kama ushafika pale kindly niambie present ndipo sasa tuweze kushangia, tuweze kupeana ushauri kwa hii familia ambayo ni familia changa. Manye tembu yako sanga, by the way mbuyego cyaba gusanga mbuyego cyaba nabate binge gastori ngagenda mateka dara chambiri nyora abana basini umwana we myaka no umwana we myaka 10 my friend bakonyora bakora mangana ali sabichimbe bakora ubwanchani. It's very sad. Indwanye kwana twanye kora kulende bono yigaranti bingo na ki. Are you there present? Mago denga, what are we going to talk about today? Because in my inbox kagando chi SMS chi nyingi sana. Sana. I see SMS hapa nyingi sana ambazo ningependa tuweze kuangazia kidogo, tuweze kusungumzia kidogo, tuweze kushauri familia hii changa. Hii familia inaomba ushauri wetu. Na najua nyinyi watu ambao ni watu wazuri, nyinyi watu ambao ni watu wanapenda kupeana ushauri, ni watu ambao wangependa watu waendelee. Ni watu ambao hawana neno. Nyinyi ni watu ambao mnapenda kushauri watu. Ni watu ambao
ni watu ambao ushauri wenu ni ushauri ambao ni wa maana sana. Hivyo kama unanitazama upande wa YouTube sema present, ndiposa nijue ushafika pale. Morini Betoto anasema kwamba ashafika pale upande wa YouTube. Asante sana. Kuna jambo ningependa mfike pale, sema present. Kama ukishafika upande wa YouTube niambie tu present. Kwa kuikagaria nitabia ile tatu present maenga waikira haroro. Morini Betoto na kuona, asante sana. Karibu sana. Kuna swala ningependa tuweze kulisungumzia tafadhali. Kuna swala ambalo ningependa tuweze kulisungumzia. Ili swala ni swala ambalo limeibua hisia. Limefanya mpaka familia sasa, familia inataka kusambaratika kwa sababu ya swala hili. Na ningependa tufike pale. Sheila Kemunto anasema kwamba yupo ndani kutizama chama kongeni gari Jogoroda, anasema kwamba mark me present. Asante sana mami. Hivyo ukifika pale upande wa YouTube sema present, ndipo nijue kwamba ushafika pale. Kwa hiyo sema ya YouTube taba present manyanga waikira ro asobwango kigima manyanga waikira rasa nchira yobwango kigimo mwancho muligerere naboigo mwancho mo tegereri bwabagusi Global Radio. Maite mangana ro by the way to went to our address because ntumanye tinga hankira bira nyoro mwano abakira nyora nkyo mwano we kasani yao hankira bira nyora se familia ino igobone ntuma ko mwancho muligerere anya ko rocha sensema ya YouTube ndai present manga waikira tunya ko batoko ligerere ngane yere iga tunya ko batoko yekwanira ase enchera ya bene kegima. Kuna hao ambao wamefika upande wa YouTube kwa haraka sana na ningependa niweze kuwatambua. Kuna wale ambao wamefika upande wa YouTube, ningependa niweze kuwatambua kwa njia ambayo ni haraka sana, ndiposa nilete huo ujumbe tuweze kusungumzia. Sheila Kemunto na chiro kwa nyagusi kwa ngiro kwa gusi. I don't know why utari kwa chira gusi. Tumedi kitoa kwa rata gusi utari kwa gusi. Naona gusi saa shafika pale. Morini Betoto, Sheila Kemunto shafika pale upande wa YouTube. Na wangojea. Eldam Cute link ndio nimetuma hapo jameni. Eldam Cute link ndio nimetuma hapo upande wa Facebook live. Tupatane pale upande wa YouTube tuweze kuzungumza. Upande wa Facebook nimewapea link tuweze kuzungumza. Sasa kuna mambo ambayo yameleta shida. I want to read the message the way it was written. Oya konte biga. Omwana bwa Bagetutu wakire buya ndochengango irabogochi. Mwana wa Bagetutu nkanyoma umusubati back 2017. Tuwabeira monere akoba nigo tuwakorete nyangi tuwabeira monere ase miaka ene. Korende ntuanya konyora mwana onde bwensi. Atanga niga nyomete 2017 bakakore nyangi baumenta mono musubati baka date musubati atani ko batete nyangi bakakore nyangi before batara umbera na kemubere bamenyera se myaka enye from 2017 up to now. It's I think 4 years atamba konyora mwana onde bwensi bakagenda ase enyagitari ngatokagenda ase enyagitari tokanyora ngo musubati one nero bwato muchando enda yaete onyara ko imuki mwana Eiki yaera ngachi korenta umusubati onde okabere umusubati olia one akeruta egesima ime bono nyagitari yale akurwanirira obogima bwaye twaje nyagitato tabwa nero bwato muchando takonyara konyora mwana umwana bwa Bagetutu nabo iga mashabiki abagusi Global Radio gaki ninki ndakore abuyange nyingi konja bwata mangana mange. This is a young family. Oyoniga umereto musubati nchera bakakwana bakayigwana. Musubati yakomatenga ne nyangi atagete. That's what they did. Akana akore nyangi from 2017 bachiri koligiyo mwana omwana obolira. Actually this is a true story because I was told about the same. I was told to go and cover this but I was not available. Yagani gakora kana sensemo ya Nyabera. Kurwa Nyabera ga alimo ticho. Nyuma tamuticho. Mumaito mutiche se kobera abantu mumaito mutiche se Nyabera. No akorekana, it's a life story, it's a true life story. Musacho yatangani omerto musubati amutenga ne nyangi atagete. Kiramutenga ne nyangi atagete. Bakakore nyangi back 2017, bakachama bakamenya, bachiriko liyo mwana ko 2017. Umwana obolire. Bakagenda nyangi tari bachikuligererwa, bakanyora ngo musubati nero bwato muchando ndayate onyara ko imuki mwana umusacho yacho de musubati yale to mukungo ndo mwa musubati yakakana ate ababego bira mwana kondo musubati yakoranga yaya
obwansu bwenyomo no mwana kagenda akaliyo musubati ondo kabere ekiramoreta nkagaria musubati uri mutangania akerutege simaime konena nakonyetwe no agenderete kurwanira obugima bwaye akobori na kiagokora akobori ninki agokora nenga mwaigure story eyo meronge bere neya mochi abutukire igoro ye chinsa isa na bere cyabono mubaso ekinesinsa cha Africa ya mocha chinsa ne cha Africa ya mocha ndebingo takuna nge story ndai mo takuna kabisa musacho yo kagenda nchiraga ali akaumero musubati ekira umero musubati yoyo musubati yakamatainga no sisi tutafanya harusi. Wakaenda wakafanya harusi back 2017, wakaoana, wametafuta mtoto, amekosa. Wameenda hospitali back 2021 juzi tu wakapata kwamba huyu mwanamke ndiye kuna shida. Sasa huyu mwanaume akamwambia alete mwanamke mwingine, mwanamke akakataa. Huyu mwanaume kuleta mwanamke mwingine, huyu mwanamke wa kwanza akajirusha katika kisima. Sasa yupo hospitalini. Huyu mwanaume anasema afanyaje? AJRFM hello. Hello mwana wa Gitutu. Yes. Ngo irabole nande. Nchira kendo. Na ko igure. Mbiya muna so mujadaro ikwaretire. Aha. Wale ngana ina bere ngorora nande na bere ngom. Wama ntugate ndamwa to bwenu. Aha. Wano musubati oni mu gitike tambo kerekebe. Utaka kwerutyo bomoyo. Yageranya konyokire nyagitari wakikishire ngata konyora mwana. Igare nge wantirana. Anjana uno mugako ya motebiri. Amwana okay. Yo konyoma. Umazenya sawo yo nere tali momiki. Nabo yari konyarikana ndo musubati oyu oretiru. Nera tu arobo komubori. Osumo saya muteseni. Video ya retiru. Nera nyasaya mu igoride kintera. Anyoro nyoriro motiwo, anyoro mwana. Ona zenye musubati yabu atokwege no goke. Na kikiagera tata gitegwita. Na kibono musacho yago kora kuburia. Nona musacho yere. Otere bwamuyi. Ero tigamu ko no na basubati aba ekegera bona bonsi nabangite. Lakini nere kidogo nande. Na yerete. Koru 2017 nabona iza ine miaka meke sana. Sara wewe bibiria ngote gutora rete miaka mingi sana atabwati mwana. Bono shiro te tukubeka ni Sara wewe bibiria amuna sai. Igotari nata banga kole meru na Sara. Na barengi kora abaige myaka nonye ni komi. Egere apripe umusubati oyoye. Kapisa mbaka amanye ngabone bona asiye ikeire. Bono kora buna watedire. Kegere umete nyore bitamenye tebito ne bingoma ite tokora. Wanyoro musacha akato musubati. Oimoka otaka kuango oyo ngata gosenga tamubiyere mwana momura. Oreto mungao. Orio mungareta okonti nereta nando manya konyore nyaruka. Oyo yage tenga tare konyora mwana momura. Nyasayo musinyo nyoro mwana momura. Wone kesi kekiaba igabona bongo keveka ni ekyo. Ebale wikaransa buya bagambe Nyasaye ore igoro nabwateri ikibu lakini bono oyo tiekire konyoma nando musubati onde. Bono tigabale bebonsi oyo bono nando osaliri obugima bwaye bono igweto orwarire. No Nyasaye ore gochikomosini gochimotuga iga. Bono otiekira amaseseni yayo. Bono agwanterana. Abe arusiye ntekieke bomoyo yeime. Ate benga Nyasaye one. Naye kuamanyite kerana atetense no bugima nare gocha komenya. Onye yaikeire yabereiga tigatusabera namaya tomenye buya basikane na mwiburi ori omwabo obugima bugenderere. Abere igonja inara maoniano. Asante sana. Karibu. 070858
5375 07 08 58 53 75. Musubati oyo bakumena muno musachanchira musubati moro banyite kinyangi ngane nyangi bakumena nanchira bachire gale bakwanda baywananire banyomanire. By the way kirbanyomanire yahikire bono bakorre nyangi buya emyaka yarerenga ene wede shire kimdanda nganganye emyaka oganye emyaka iko my friend ayus otekwe karnisara bwebu you know you cannot relate Biblia na sahi my friend aya abayiboli mbanche abayiboli shire ke muntu abayiboli baomba ikaransa bakanye emyaka iko minga nyito mwana I don't think I don't think sincerely speaking I don't think muganye emyaka iko what are you waiting ke muganye teigo musubati oyo akagenda nsari bakomera namurumura ati umuronga nche kakiyo nya kwanganchire oikatokole nyangi. So umuro yakamutainche no problem because I love you na utokole nyangi bakole nyangi back 2017 January babere 2017 yengima 2018 yengima 2019 yengima 2020 2021 nyake usine tane gakare musubati yo mbarara bulito mbabwati mwana bono muisonde for the last 2 months bakaganda nyagitari bakachikopimwa ikanyolekana ngo musubati yo egumbi yaye nebwato muchando teo nyako imoki mwana musacho yakumudare to musubati ndo mwao musubati yakakana ati gobe igobira mwana musubati musacho yase pressure baiboli pressure abantu bandenga na bana akagenda kaleto musubati ndo mwao some 1 week ago musubati yo mutangane kiraro musubati ndo kabira oletirwe. This lady committed suicide akairutege simaime kondera konyetwe nagenda tukurwanira buguma bwa nyagitari boli umuroyo neli ninki yakokora ninki abwenete kokora. What do you think arakore? 07 08 58 5375 and then namba yetu ya Safaricom namba ya Airtel 0753 24 1889. Wewe unapokondikira ujumbe SMS aso namba ya yestudio yes namba yende yede 0716 059823 nabokondikira SMS nabokondikira SMS yasensemo ya WhatsApp onti abinga ninkyoroche this young family this young gentleman abwento kokora ratiro musubati ndo kabireli banyoro mwana oli omutanga niyo kanyora mwana wewe direge sima imetaite musubati okabira retwe ninkyoroche abwento kokora step kyoroche abwento koimukia sanganga mona inche 0708 58 53 75 abuna sensema ya Safaricom Airtel na boto nyarwatera 0753 24 1889. Unasikiza AGR FM. Unasikiliza AGR FM mangana baida nkole kanale baida mangana nkole kanale bono tima tinga eto utaka bono twara test mitambo to ma okole nyangi umanyete na kimuroche network ye to test mitambo to ma okole nyangi matara okole nyangi by the way ndo ma kwanga musubati na boko nyomwa muno musacha limo okole nyangi mwanyo nanga machine nchiro kana kasi atari wanja ku muntu nabako nyoma muno musacha onyole ngaye machine yakante kale nakito chitwa kole mtu minga bnebi inyangira ndo jare to muchando kidogo nyangi umaite ko chara basiba inyangi ko basiba one nyangi yoche basibete musibati yo mukanda dala musibati ndo mwao babebira mwana baboli mbaroro bataketa abana bateta bachokoro musacha role renga ya pressure baboli yabeira nne ochilole tiri musibati ndo mwao koleto musibati ndo mungao musibati ndo mutangani bwe tirege simaime ngataite musibati ndo anyo mwaso muchioyo musacha yako mboli na kimwe no bagetutu na kiorochi tokokora na kioroche toko genda mona mangananga bunaya elda mukiuti na kimorocha mangana yago chaba 07 53241889 07
53 241 889 ikabuno kondikira ujumbe yao na boko ngakire simu ya serine ya Airtel Safaricom na roro wagona boko ngakire simu 0708 53 0708585375 na kioro cyo twagenda amona mangaranga bunaya murongeza tuchabutikiro chinsa isano nemo chabano mabaso echine chinsa cha Africa ya mocha. How do we go about this How do we go about this? Huyu mwanamke walikutana na mwanaume kwa njia pale. Kumbuka tuko live upande wa YouTube, upande wa Facebook na kwa radio yetu ya IGR FM. Huyu mwanamke alikutana na mwanaume pale, akasema kwamba hawezi oleka, lazima wafanye harusi. Wakafanya harusi back 2017. Wamekaa kwa miaka 4. 2017, 2018, 2019, 2020. Walipoenda hospitali wakapimwa, wakapata kwamba huyu mwanadada ama huyu mwanamke wake ndio hana uwezo wa kumzalia mtoto kwa sababu tumbo lake haliwezi pepa mtoto. Sasa huyu mwanaume akaona kwamba ni sawa kwa sababu wazazi wanamwambia kwamba atafute mwanamke mwingine aweze kuzaa, wazazi wanataka wajukuu, akaona ni vema aulize mke wake aende awe bibi mwingine, bibi wa pili. Sasa alipoleta bibi wa pili, although mwanamke wake alimkataza, huyu mwanamke wake wa kwanza akajirusha kwenye kisima. Na sasa hivi aliweza kuokolewa na anaendelea kutibiwa katika hospitali kuu. Sasa mwanaume anauliza, je, atafanyaje? Afanye nini? Kwa sababu huyu wa kwanza anataka kujiua kwa sababu mwanamke mwingine ametoka katika hii familia. Sasa swali lao ni, je, watafanyaje? Huyu mwanaume anasema wafanyaje? Afanyaje? 07 532418889 07 53 241 889. Sema nami, watafanyaje? Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika, msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728880603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana, asante sana, asante sana. Sijui kwamba wewe unaweza kumshaurije. Wewe unaweza peana ushauri upi? 0753218889 07085853 zapa 5. Sema nami, wewe ungeweza kumshaurije? Ushauri wako ni upi katika familia hii changa? Hii ni familia changa by the way. Hii familia ni changa sana. Musibati yomuroche. Oyigule ngomo sacho aletero musibati odomu wao, werutirege simaime. Tima tinga inyi to twara atika bono nakito ko rabaka twa to mwete na boko nyoma by the way onyara kwa nyomiro monto tariko nyora bana. It's very possible. Pono musacho yakumetinga ninki akokora. Nana musibati yara nyangitaranda ite yakabere. 07 532418889 Shereke munderata yanga musacho niga ganyerete iga bwendo ko ganye by the muibo narora ganye umwana for 10 good years. I don't think akoro kumna Shereke muntu from akongena akrode Dorcas nyabokata na jupo ndani morini betu akotaba iga Shereke muntu. So I commit suicide because the man has decided to marry the second wife. Shereke muntu akobolia
Swali langu ni hili. Huyo jamaa aliita wazazi both sides, akawaambia hilo jambo la kuoa mke wa pili. Aya kuita mzazi. Kuna mambo mengine huwezi kuwa una involve wazazi. Hiyo ni vitu mnaongea wewe kama familia yako, na kuna miaka ambayo haiwezi waruhusu muweze kuzungumzia mambo hayo. Kama mmekaa kwa ndoa miaka 5, nyinyi mmekolea, nyinyi ni watu wakubwa, mnaweza fanya decisions zenyu nyinyi wenyewe. Huwezi ita mama msichana eti nataka kuoa bibi wa pili. No, ila haliwezekani hata. Mnaongea na mke wako, mnaelewana. Sijui kama umeisikia kwenye wanaitana kweli, sidhani Marina, I don't think hakuwaita, lakini waliongea na bibi yake akamwambia kwamba yeye anaonelea ni vema aweze kuoa mke wa pili ili aweze kumzalia, kwa sababu huyu wa kwanza hawezi beba mimba. Sasa huyu mwanamke wa kwanza alikataa, akasema hapana, aje waishi tu bila mtoto. Sasa huyu mwanaume akakutii yale maagizo, akaenda akamuoa bibi wa pili. Kisha baadaye huyu mwanamke akaweza kujirusha katika kisima. Lakini hakufa, anaendelea kushughulikiwa na kupata matibabu. Sasa mwanaume anasema, "Je, yupo katika njia panda. Afanyeje?" Muribi tu anasema kwa someone can stay even more than 7 years. God's time is the best. Yeah, somebody can stay for that time. But you know there's some pressures. Unapata umewekewa na wazazi, umewekewa na watu wengine, kanyora obetire bite, kurwasa Bible, kurwase aba nona abairi abasani, bakumitinga 10 years. Nkwa kanyora mwana, what are you waiting, Those pressures, ebinabyo abantu abange bahakurigereria, nabyo abantu abange bagoshulikana birobyo, maite ndoro ko chokora ngubu mubwikiro mwelyo, aina arakogera. So this man aga decide anyarakoba gako nyoma musubati ondo kabere, kale to musubati ondo kabere, olio mutangani akortaki, olio mutangani akajarakoba gago tama. Kako yenda kako rutege simaime. Ekere rutege simaime, ebintu bigasareka. Kere rutege simaime, ebintu bigachenchia. Kere rutege simaime ebintu byachenchia tipi, wono musacho yakumitinga na kiago korana. Nda ara charu nyagitari galia, na nda cheite. Akumitinga ninki murari mu advice yakole. Ninki murari mu advice yakole. Ato yanga ni gawe itiko kole nyangi. What can you advise him? Asante sana. Let the man ato yanga eldam kita utawaiga. Too early for that man to decide 4 years gaki. 4 years, by the way, name yake I don't think njidino chikendo ke. By the way, you cannot marry mwazazi wako pale. Eldam kiuti kakino nyomwe. Abo bali ga ali bawa nyinte for 5 years nga. Muleta abana. No, ainemia. Bible, you are talking as if amjui wazazi wenyu. Mzazi anataka mmeoa miaka 2 mtoto. At least waone kumbe niko na mjukuu. Sasa wamekaa miaka 4 kwa ndoa. Na hakuna mtoto since 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Naliwa chinya kitali wakapimo kanyolekana ngomo swati na robo ato mochando. Na ndio unajua sasa aliamua kuoa kwa sababu aliambiwa hospitali mwanamke hawezi mzalia. Aliambiwa tu, alihakikishiwa kwamba huyu mwanamke hawezi mzalia mtoto. Eldam cute aliambiwa kwamba hawezi, hata wakingoja miaka 20 hawezi mzalia mtoto. Sasa akaona mapema mbya. Watenga mapema mbya, akara mapema mbya, tigagende aligie musubati onde oyora munyolera abana. That's what he exactly did. But one musubati yo mutangani akerutege simaime. So if it were you, how would you have advised this man? Moreri bitotana let the man took his wife to Generalist Hospital for further investigations. Alimchukua kwa hospitali kubwa, by the way, Kisii. Alimchukua kwa hospitali kubwa sana, Kisii KTRH, na wakamhakikishia kwamba huyu mwanamke tumbo lake aliweza likabeba mtoto. Dorcas anasema hivi. Tikatwara kora tukatwara kora mic testing kwanza. Tumanye kubwataniwa.
By the way, Dorcas yabaga tanga mbuya umuntu urakora mic test. Kumete naboko nyoma by the way, naboko nyoma, naboko nyoma, onyolenga ebintu inte byangete. Dorcas nyabokera atanga twarakora mic testing kwanza mic testing maneno iko nyamuna gani maneno iko mzuri. It's better, it's better also. Pole sana kwa matasama, what tena, asante sana. Akoroguna Dorcas nyaboka tawiga. Let that woman accept what has happened and take it positive. For that husband, if he had decided to marry another wife, wacha atie bidii ya mapenzi equal. Anasema kwamba kama ameamua kuoa mabibi wawili, aweze kuwapenda wote kwa njia ambayo ni moja. Asikuwa anapagua mwingine ama kupagua wengine. Wote waoane wote kwa pamoja. Yani abanche bonse taigeronde na ndeta chaka gwanchire lionde bwensi. Ndio kuna Dorcas nyabonyi. Oyakorukuna Morini bitwa sabaga. How sure are you man is fertile? Also, vindu vichenchanga. Unless that man amekuwa na mpango wa kando. Mbona ameoa haraka hivyo after 2 months investigations? Mirongene vile chaptu kiri chinsa isano chabono mo chabono babaso do chenga studio clockiana iga. Asante sana studio clockiana tenga pato mnyoka chiduka makwenda na asembe kidogo. Tumatinga if it were you, what would have you advised? Advice ki kwarenge koinana. Advice ki kwarenge korwa. Namba isi minigo iko irere 0708585375 Airtel ire 0753241889. Sema nami niambie wewe ungeweza kumshaurije? Wewe ushauri wako ni upi? Asenchirenga bune y'umwancu murigerere naboyigo umwancomo tegerere bwaba Gusi Global Radio. Wewe ungemshaurije? Wewe ungemwambia aje? Ne nore asensemo ya Bosongo amone chinsemo chiricheta naine Nyamira amone chikaunti chicheta naine Orogongo rwa Gusi bono ebinto byabaire buya abagusi Global Radio nero hybrid station yokorwa Orogongo rwa Gusi ekoligererwa naboyigo gotegererwa ense engima bono nabokubeka okorari kwao amona intwe asamagori arense kegima ebe nemebogani oboremi obotugi esukuru chigari chinyomba chobamenyo nabokoraria amona intwe asamagori arense kegima ayebuna omugusi nabokosanga amona intwe obeke okorari kwao kwebiasara amona korari konde wensi chinyore asensemo yomutandao goitera abagusi globalradio.com nabokurangiri enamba yaito yesimi goitera enoti isano ibere isano isato iberinye eye moisano sto kianda gose 0753241889 abagusi Global Radio ekenakio ekeumbu kyomugusi jile kando chiko tomnyoke kama merongene na chapter gigoro chinsa isano nemo chabono mubaso ejine cha Africa ya mocha maite ebintu mune ngokoleka na bire by the way ebintu mune ebi they do happen abonyo kana gwachire kwanyorero monto ntira na by the way squeeze waswade wate ange nyangi Dorcas ya tanga mbye no rakora mic testing utaranyoma koso utaranyoma bona baswade no krema rakora mic testing urakora mic testing rende amako kwa mirankaga ali ankwange ninki orakore 070853241889 0753241889 sasa ya Airtel Mokenya yes mbate ngana njota kandi kwa mwana wacha kwanza kwa manyanga kwa ikereza na ikera igoro na korone igoro kuruzikabo ensere buya onya mulubya maite mbate te koronga mentre curfew mentre end for 60 days 2 months that is 2 months so utara uchikera kwa enda Texas ikorana kwa rebinto vile curfew bandungu bwatu bale machikari na enda tachimas ngobe kabale kwa ndo tena manyete anenda ngiza kwa bekera wo wachira ndo manyete te toko batebiga
once umuntu ku understand the problem igeko baraisi koyepa ekerumanyete nga timbwenera tikutukasa abantu barabange kweyatana no distance yourself kurwa sabantu bali gatherings tokonyora corona curfew yani kenega ngintu gikubetereriwa lakini aba Kenya mbali ugusangi ngemetu yabo bakoranga ande yake corona teyo because moiri watararwara kazi ndararwara na musantararwara lakini akerego cha komonyora ndia kwanza kubwata machiko ayewe to bwatia machiko ita muzika ini njitatangire neto bwana my friend yes otherwise ikaviwe yike gobekire bosa na kiole mbiyole ndebia ndokora wa ndonga to lite ira ya ngwe bwana to baadaye no message nina nali kirugano musangu muroyo mo yes umuroyo aswati wale roma yatapata ichinyange aswati mbago nganche ne nyangi ndake to nyoma ko nyoma muro yakomera muno muswati nchira back 2017 Baumira tukuruka rende 2015 bakanyako bago date lakini mbaumira ntike mubiri bakamusubati yakontenga what you do ntu kiri kwa nyomira natoko le bintu binde byao bakabange nyangi 2017 nyangi yakoleka na January 2017 yes kira munyoma abe nera for 2017 2018 2019 2020 2021 that's 5 good years yes tiyo chikoera unfortunately mbanya kanyora mwana bakatema 2017 mweto mwibuli yako takekere kwa nyomiru kere kwa nyomiru nona ai ndo muchokoro to konyomfo 10 years yomuli yako mingangi ngikendre omusacha wako mitene 2018 mwana tayo bakachota mwana tayo 2019 mwana tayo 2020 mwana tayo achakuli muswadi family wako rote muswadi akutainga no 2020 kaikakamuka kamorenya nyagitali akaenda bakapimba kanyo musacha mbiyale atabunga muswadi nero bwato muchando egumbi yaye tonya kubuli mwana musacha oyo ayibuli bako ma pressure mute inote to muchokoro kawaida numa tena kwa ayibuli abasana kabako tebata to mwana you've been in marriage for 4 or 5 good years Tonya korra mwana now we need a kid yes they are demanding musacho yakagenda ati mukaye muharina kiabeire yes ani kiti aracho kwatenga no there's no way muswadi ara boko ni mwana kandi baikransa bakakwana bakaigwana musacha kati muswadi nchomo matenga tano ngoro munga at least tonyola no muchukoro no mwana baibuli baigubiya muswadi akachikora kati no akakana tikatomenya bila mwana musacha kati pressure kurwa sawa baibuli ya mwana basani bane tinkomenya bila mwana anti ngogenda nguyu mwana ngadopti when I'm able konyoro mwana one akamweresera ina way lino wenda ku understand yes muswadi kati anga that one yoli yonge konyora kindega iga yoli kenyora ginkwete musacha kaimuka igoro musacha kenda koraki ato muswadi ndo mwa bila wedding now kada muswadi ndo mngao muswadi oyo kaida kerto kesmaime 1 week ago kerto kesmaime Nova kwanyita kantara asiru mabwaye nyagitaji ali sai bado tararworo musacha yako bodi bono ali akukwanjia banda ajui afanye nini nkioramo shauri ya bono ne senior take tuko cha Cre Foundation igoro yokonyora umwana tali mangana umwana ngusangire bantu bari bagutware pahati complication ngotokere wasange umuntu tari konyara kubogoria abaswati abange bago demand chinyange ngusangire some of them actually almost 50% they know ngamba what the problem once eba minuting once umuntu akolire nyangi asoira senyomo ye nyangi wesibire Terra isi because naona karo chiko sansora enyangi kokora na application yoga you must have money if you don't have money it is difficult to separate unless and otherwise otebenga na njira gutigiro mujo yoga ndo menya sigete lakini ko lime yenyomo so abange babo bali bakokora chinyangi ugosanginga mbabwato mochando gete mbabwato mochando bamanyete kabisa tali mangane embale bogosanginga bamanyete mbuya bale lakini batagete nyangi asokolenda edini ibone kubeteriringa lazima okole nyangi linde bwanje ine dini igento kendike gatatu nkonyare kanero umuntu mbiyare igirindete buyate gete konyora umusacha gwetere inyangi bamana kuimuka igoro ebiye gwambiro usangi no manyita taliga bagusiboka chikabere chinyingi kwa ibwe getanda no moito kwa igwa no burangeti mwachi kwebisia uyoko igitanda
gosoka oborangeti tari bonse baigubuye kero kwa kana chiombe kwa kore nyanga By the way, kwa bakora chemistry there is sense. chemistry wasangi ngabono okonyora mwana pi Bakora chemistry yao. chemistry nero It's very possible by the way. bone bintu bitatu na bibigo changia Ye nyang baro ne bwata nanda muchando onde ne na kwata risk. muchando yeah exactly ne kwata muchando risk that is why wasangi nga sometimes yabande ne bagokora no events wasangi ora mu impregnant before chitariki chia wedding chitara kwarorire bono kwasangi nga inje because na witness inje myself By the way, na kioko abantu bakora nyang kwanza yasinya because yo nyora abantu bakota chemistry bako. Chemistry na rengi ke koboro because bantu bali kufurahia bantu bataketi magedro ngosangiri chinyangi chinde kero monta akorire nyangi after 7 months wasangi mukungu wa delivery bacha ngwe question singa kindo chimonto otarenge Musacha na maite nda akorera. Musacha na maite. Make testing ara akora. Asinge chate te wepukana na chemistry ichale ndedi Oh yes. ngokwanyugule Igule. ngento kenente tukukwanira okwigena goito okorogoke ebu kwego tebanga tiso gotwara okwigena konganete tere yo musaisabe nigo turatoriwe kwarore omonta iso gotebanga izi maybe zote ni sarakasi atenene aseke biro igora asinya sae abolinga tata nyasaye bono yo legora atakariare mbore gorare No ale sa esto. kolenga kero gosoma mariko profesia gotebanga igata chitensa asitole magora no atachita omolele nyasaye otebanga ndage tondu sire bosoko pakanyora omwana na uamini oganta kasini ni faith ogosangi bwatu mwana Bono na kyo musacha ya akora. bono ina the foundation na chiro bono nongo chaka bu direct number 1 musubati ona chito musacha because your monto when somebody decides to commit suicide it means nga love triangle yabo very strong a point korade namwachete abwaro no bono to kwandire to keroro namwachete kabisa tu ekero monta ko make decision yo kwerusi bugima it means nga ta gotiga paka yese kara oje kuirana na ande no ba mokonyete ngoje nguitare inkiarenge ko kora senja according to me mba chiete baka consult ya somonto ntubwate kero ko kora courtship musangiru monto naro ko baireze gento mogokora mo pastor goso uli babwataneti oli bwataneti nyangi mbare ko genda baikara nsororo amatebinga no ngalau nyome because inche bono mwana ntagete kogera pressure kwate banga yabere nyinge mukungu na bagoita banga nje tintageti onyome turiki chibesta ndo gro mwana ekina kero kina pokeko. That's what the woman suggested. Na kwanete Yeah. Sasa kama te ya mebo konyoro mwa. Why should I go? Why like an no need to waste my money. Why la mebo konyoro mwa? That's what actually that's what. So no ni nje bado I cannot go to Dubai because I'm very much tinda ko sele aka mwana lakini okay ora umro muchando manyita banta bange interpretation yebu kwa bantu batanga na Solomon na bata bagungwa ba bata banga nchibono ningo nchiro mo guzinki tanyo mbere gusinchiro mo iko yonki nchenta tanyo mbere bibilia ke anchita bantu ba actually no ne bibilingo tabere ekero gwasiririwe abana ndekero mate bibilia mutu ande yakwira ni magega ekero gwasiririwe nore allowed konyoma gusokonyoma yes lakini ekero moro abona ende bono kanta ande saro kina buri swali ubwanzu bwenyomo mboro abana onoroche muswati yanyomete nga yal current muswati ino abaleka naleka na mwakati te nyomba le ndalinge bagota awana problem ya maisha mbako ati muchanda oninga timbu ati ndagira timbu ati kende yonsi they are good kuba feed yale boss keregen to and they are very good ando yo ndalinga amu pa uwete ngamba kweto they are very good akona mwikana sia mutenga na ni mami akindo chenche tikande ati muswati ndo muswati ati no yes ne understand it the moment muswati mo yago cha somwechi love iliko nyamba bwate lazima itapunguza iende kwa wiki lazima itakuwa maana lazima akaite hata site sana kuhakikisha ya kwamba onyolera abana aso bono asenjinge ntona motebe buna nchibono Dennis mokenyo mwenyene muswati kwatanya gitari ale akini ngurwara ro by Wednesday bono musacho nyo kontegera te kokara pakare na kokara ro ko is listening actually ngento kokora neke just masquerading abono you have decided yani pretending abono kwa mwire osali muswati we because tote tokotori bugima bwoyo lakini dikia sanga we kumuswati yo pakachama obno komanya kwa timangana I don't think inde liko bono inapidi you know the situation compels somebody to deceive to give wrong information yani atebenga bono na mwire tikanseri yoyo
lakini ari gichibesa Amo amobeka agachira amo agachira asigete konyora koro kunkoli mangana tigara amopangishire nyomba asigete ana gwakana mili gwali ari gichibesa agacha manyori abantu nabwate nyumba ka ntakete bone yire separate mukungu otamanya mokungu otamanya amo ngaine ngana aseri yoyo lakini baramu arate uro mutanga bakorto nyangina kwenda ntaiti mangana nyunyomo ndekenda na kera otherwise yongo chagwa itali still lakini mwana ko dichiko bono liko mwala ngana nyomire unless bagenda ruguraria ba sansole ruguraria ndaisi go sansole lakini ne process paka koti okogenda pano gutenena ne buku kabisa goteba kwae you give reasons listen to why lazima abwate lawyer ali no yabwate lawyer na attend research cases ngono tigarra igenda gochora because aba batategerete na bali baturigerete ngomo bara mawaida bama entre ni ayane aranga yakugwera mangi mwancho naraote anaki nara ibote anga zaro kinagwa ate asadoka I can't mori bitu akotabia I can't agree with you harusi haina shida you can marry come we stay na upate pia huyo hazai kuna uwezekano lakini uwezekano ile rahisi kama tabienda maana mubwati vitu chibete akora Dorcas ate anaki abantu okwenda barakora mic testing mutara kwanza rone nyangi iyo ita kwanza barakora mic testing orenga nabwa doburito mic testing ibwata sarakasi noanje ina akorda mic testing because ngokorda mic testing wedding yo koteba ni yakoreta ngokorda mic testing biasale bia comment ini Christianity kara kusoma machiko 10 commandments mangana yo tatake mic testing tatake tatake no banyete no nyamuka mumuro mino iso ko morige lyo tenga no muya kwa korera mukebe usibate naro wake simako kuna shida ke mtu yes ate banga musato yini ga korte bwango sana abwento kwa no 10 years wara basimba nyoro mwana can you wait in marriage nyo meta for 10 years so ndemo nyoro mwana 10 years no ate kubeka ninga ate anga sara sivil taganete for miracle stata kale chaka korekanire lero aro mtu inakungaina musato bako hakisho kunyita linga this you are lady tako bwata wate problem na wate problem yo bono teko nyarekana iko bono Sara ona wate stay wanya Yesu dia no gweta tari ko na kubwania bantu ngonya bwania renga ime ko bate banganta gete ngikere Yesu ambwenie paka no muswati uli kurwa manyenga 12 years muraga tebe nganta gete kuna Yesu no nyomo gandu ule ngwekera mukunete aba bakateba nga Yesu akateba muntu nkurire na ichuru no moika gete ngo muntu nkurire umugano kamotenga no amate na bwate disciples bakakana kabisa lakini akateba no muswati uli okugena kolini ko kwa mabwere tikere gairanete igo musacho yali ginchera chindere aenda ali muswati uli anyomo jo kabera muri giri nyumba tiganda muri giri separate atebe ngo muselere nawe akonyo ngoboyo exact mwancho muri na boyo mwancho mutegere aro kwa nate anga ida mukiti ate banga kai na renda mukiti agenda gocha ate anga it's very early the yaw by the way tindo jali enda 5 years no 5 years ne no mbali ba kara family planning 5 years muswati ta yaw kara 5 years unless you agree with your husband no matter is an offense no mbali ba say marriage no muswati bali bote it's an offense ko kara family planning it's an offense mutara consent by the way and if I want to and nda ko boli njema the family planning e ko family met family game ne tronyo mi family planning me tronyo mi bono abese ke mbaro abana mbaro na rasku isi ko family plan abana mbaro baka form 1 na romo buli ko romo mwana family planning yes they are there you know family planning never had side effects exact na baka romo mwana family planning start at 8 inji osareke engineer yange wono ko abana aba metwe kwati ba kuchikurusia machero woche wa granze family planning nero de bwate chance otherwise dirikara ba mama baito bare ko kora family planning ga ko konkia manyete nga ko kongi pakache ko onsifu naende tari kubwata manyete ebintu mate ninge dirikara abantu kuli balenge myogo bale manya kwa lakini era mafuta muko na kulinga nje bono nilianto nje na rube klasi kiliyo kolia mafuta kimbo aulende yo bia sare bia toyo musubate yo kora family planning for 5 years whatever oyo ko nga network ya tikali oyo nera unless baigwana no musacho bachiko mobekera 5 years ne cheka benga family planning naro ma 5 years na sometimes it can happen a double every 10 years so family planning ina mangara tocho kwanera kando na ande mbata binjira bara akole family planning ya rais igane siniembe sarakasi ichiko na kwa wasowa ma meteme ngambete sindani sarakasi rais sana
Oya akoro kunga eda mkiti yote waiga aki Fidel na Zadok. Mnachukia harusi bado intundo. Mote nyangin ai no manyo korte nyakwa. Bono incheni ngolete. Mote yung ngai korte nyangin bado ya akoro ngata tete mu pimete. But Nyasaye. Nada nga 50%. Mochando no. Mochando no. Nanda ngo korte nyangin kinto mic testing. Tingo leti mic testing. Pati ya kuwenda tu ngiyanga Nyasaye. Nyasaye debete ngano Zadok wachane kirenga. Ndochenga 20 because I married actually 2016. 2016 ngema 2017 kanya oro mwana 2018. 22nd. That's right. December. I wori bara Roma nyete bara buno wakole nyangi for the first 1 year. Kwa Roma mwana litukeli. For the first 1 year. Sarakasi. Echo Sarakasi. To konyo ronte sport. Bara onde ga banga ne nyangi de ta konyo mna musacho utakaro diki. Ota ta ko dara konya ngote bine ka. Kaki ate tanyo mune nyangi. Ya banga sisi tunangoja harusi. Kama unaongoja na bora sangira ngoja mono yo taliko usalisha Yana ngitali murapi mu kwanza mwezi. Simbo ndote tisarakasi after wedding. Mwancho bulina wewe mwancho mutegere. Ne kyora konyo musaho yo. Birengeri kyora mutemo Kenya de ngera ncha de amukonye. Ai mukaga ndaligie nyumba le kucharia na kidogo. Abeke ni ayororo. Abeke ngiwade abeke nyumba ya yororo. Amobeko ororo. Amenyo kabisa. Lakini musajo musubati mutangani kamanyete nganga mukungu uri okabera oseriwe. Esa buli tutagete guturia ubugimo bwo musubati uyo mutangani. Abalende attempt konyora okolira attempt yo weita lazima atajiwa. Ina lokolite. Ina berego. You know Satan there is a way akuwaka. You know it's like Nyasaye kale na bantu baya na shetani katete kubarusi okoro kabisa. Bono ekre spirit yago soire. Yago soire. That is koirusio unless otherwise okaro deliverance ya nowadays kayo tenere sarakasi chiaiberi chinyinge abalendo manyete when you want to communicate with our supreme being who lives in heaven look for a room you close yani kulingana na kama soma Mathayo sana na some verses yabo kwanza soma yonsi genda galiweka marunse boli Nyasaye bono lyo nkingo gendera somo pastor Mbona ni human being like this is direct tata kwana nere direct iga ama sabaito igenda ko tari ikira igoro gusaikira ga kwama tutabwati kwigena imani ne gusoko gusaba sarakasi motebi because the moment you decide ngata to communicate with God amanya tengyo to kuma okoiwa so ayeno gukwana to wikirania ira na gutwara ukwigena ryo ligentukeria you wait na ane tukwate miracles chiko on the spot you just wait so asama sabo tukwate yes no and wait kikeria korekana no you command God kikeria wasara kadri wo apply aya 0753241889 enoti isano ibere isano isato ibere isano musacho wa advice kioramwe tochibosio Kurwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tukobwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Videlis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio gwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi Janet Kusenye gukorbo ige ganko nigafamu nabo tubwata mabere amange gutagite kugora ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na tukonyora over 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanya guchandika tukanya gora mabere ye packet akesi miko nigafamu mchuo ya mabere atuwani go nabo konyora 40 liters Nobwata matanga 40 liters, nobwate kirageli 50 liters. Nabokonyora. Ande kutaka kuondigia nabokonyora se nambeye 0722282631 Janet. Kusenye go korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just Google koniga farm ya kwalenta bakageita. Muligeni na boy go mwancho motegereri Kwana. Manyete? Na ira niri kolengana noko marorane nayo kwara bere ko kutuboria tubona na buto ko ira niri na bali de batorigerete bayira ne lakini manyete iga irumwe ya Global Radio na bange toko kolikasia lakini nara koru theater room moigurenga
how I responded to your question. Ngoja ndio On time biringa. Ana watenga Sadok. Una family planning ya 10 good years. You want manyete? You 10 good years ininki. Unless atanya romo nyakitali. Atoereza. 10 good inki yani inki kimo kwa for 10 good 30 years. Lakini inki kimo kwa 30 years. Because no manyete. Na ino konyora bana is part of the investment. Actually there's somebody told me nga. Muntu akorenya akiro kona konyoro mwana ya muwa kwa family planning. You muntu na toshirati. Muntu ndete yo na option ya abwete. And that you are married. You know your husband. You know your days. Bono inaele. Boy kila kina why should you go na kina naonje saraka for family planning? Nyoro muntu kwa ntenga tekete chibese ngenda family planning. Biasali ibono. Bono morini bitu timaidinga. You know yourself. Exact. Why should you go for 5 years while you know your husband? Don't go and no my yoko and isiko kotaro jisiko ali ushirati na lyoko. Na lyoko tamanye. Bono nolo muga ko nyomba. You apply science, biology. Simple. Raisi, yani sarakasi. Bono ade over 10 years. Nkie kiuru ane tuwa 10 years. Otherwise imanya wako 30 years. Biasa bitu bwati. Biasa libono ebiyaya. Muswa na ibo shout kuna kyateba. Bono karibu na kila respond. Nganta ebinga no zadog. I must respond to that question again. Lakini agoja kwenda ni science yata. Because inje na ile nilia. Ikanduka daktari ma. Mwenye kitari naro. You know one of our journalists. Igaba kusiku radio. Passion ya yere. Igate to koro mwenye kitari. Mbona singe mwenyete na ade to chotuli ngana to chotukwanira mangana. No nyembo ni gana roche nga onde mwensi whoever attained C+, igako chora rwe kosi yako kora. University. Lakini kwa P minus kuchigoro eliere strong na bogo echole le course because gogo chora. Eya moya mate gogo chora talinga gogo chora ya moyo kana. Lakini kwa C+ wachoro wasanginga lilikale mbono mate grade ke igwete. Lilikale C+ toko gada university. Mbono bia chagete kogenda. Na bogo chole course mu wasanginga serikali yako chore. Na aro tete kopo munyagitari wasangio chole liko bo mwalimu. Iko munyagitari ko ra chore tubona. Munyagitari yo ito tubwata. Nande abaiboli mbali bagotakaiga. Bamanyetenga jeta ketembo ntwaro mwana munyagitari. Tekete ntwaro mwalimu bwana, tekete ntwaro musigari. Ama tege chile chikosi oragenda ulikwe miremo. Wasa aba igende kinto chitoke kwandire. Nto chitori gichinga. Kwandire. Because I have a friend of mine. Chiza ni chinyinge na mutoko kwa. Chiza njiro. There is a friend of mine, he's a doctor actually. Igate kete kokora magana a media. In the media industry. But he wanted to be a journalist. So abibuli baba kama tebino. Inchenta ketobo mwali connection. So he was compelled to do education. Akagenda akakole university, akaira tato mwabe degree, akamatebinga I've satisfied you. What degree yao. I'm going back to my passion. Akagenda akasoma media, akakora postgraduate. Ekra soma media, akakole degree, akakora masters, boniga gakolikira standard itete ko mukwana lieta liaye ine senior akolikira standard every week na ili libaga lyokolika igazeti ya standard na ili libaga lyokokara CNN ako give reports from Kenya. So as of now in a month is somebody who makes more than 400,000 for media industry kwali lakini woni gale juno na lecturer ako somina ndi media lakini Nairobi University abo no bwa degree abo abo no bwa abo ibuli barabona abo bwata igachi takero ndo magega bintu ne binke ka kinarorire bono mbora ne lecturer ngosomya abali bana bagosoma media so the city meaning tatu mwapo mbora rugwali mwategete bono lecturer agosoma media igona tamo satisfied ile ndo mwalimu kera bon lakini alimi media tali moina anga achikosoma biology bono media ga mbona asomi ngose newspaper reporting bintu binga mu PJ bintu media law ethics lakini bono kakosoma moina maswat tuwate mana bangi maswat kyo yo maswat nara uteto ko korobo nyakitaye nere tiga kwa eleza ni water morangiri maswat yori njo wasaka korobo nyakitaye kama ndo cha media sachi kese singwa pere chile dangeli maswat yo tatenga igante binga tigache akwane kivyake because matura bangi munyakitaye tigangache ko mutai maswat yo nyoka chirwa kidogo tukanya maswat tuwate mana bangi ndo ndo zainapu sheira ndo maswat yo go charo birengeri bya exact Je,
unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile, usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Keuri, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Keuri. Mbarikiwe kwa sana. Ngamanya kurua ngamatega kitimbu atikende pino no kon konyora tindown. Akamanya kurua ragante ikende ate tutalibesa. Agante turale nere. Turale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni ama konga nelitoke igente kike kangechi ngamanya kurua Chumuli na waigo mwancho mo tekeli baba Abagusii Global Radio. Sadok. Yes. Naro mwacho kwana mwana wa muinalia. Toro chikante pinga ko kwana ale. Nando ntebiringa. Onte bige ntongo kwana. Ofidli. Onte bire. Tate ketia chega. News ya to pamba na. News Natali onde masi. Oh. Masi. Natali onde masi. Daktari. Mwenyewe. Na mwandishi wa habari. Na kia koteba. Gante biringa. Nero kwana. Kisayansi ya ibuna understand it. Ngangerezi rega. Tubate compatibility. Nga na feko nyalekana aliyo musaje mungao. Muswati yotana kwa nyona. Aliyo musaje mungao. They do whatever you think. Banyoro mwana. Na bande bi. Iyo muswati yoyo. Na kana tunyegdali nga it's batanya ole. Ngako tabanga she is supposed to try her best. Outside marriage, maybe she might conceive. According to the information, Masi. Yes. Yes. Yes, I know. Okay. I think a compatibility. Because I know I'm very good. Very compatible. Like the machine is compatible, but I don't understand. Yeah, then I want to say yo. Ate musaje mwana wako mnyori mwana. Ate me outside ndoa. Yani mpango wa kando. She might conceive. I don't know. Iko nera ko tema ndote menchirinde. But in sarakasi. Krego kana. Sorry, sarakasi. Krego kana nga sarakasi. Naka ni sarakasi. Tupu. Abarinda ba biology ababarabo. Wanyege kale. Amukona kuko aranga compatibility ke jaga. Compatibility je my machine is chiko compatible. Yachirana neyo, but I don't know. Masi, I think Masi, I don't know. It's a joker. She must be a joker. She must be a joker. Because compatibility is machine. Akuna, according to me, I say no. It cannot work. And you cannot go out of marriage. Actually, I wanted to challenge her on there here. Lakini umanyanga umuntu yongo japo tali wacho we defend ourselves. Alexander otherwise abo offended yate benga batabanjo ke iria cheka to ya na to tegerete kurumuinali ya taru hayo ni malimwengu tumesema mwenye njingo bata kutsoma because okay baba ngaje ko kwasa libi oyo watenga kuna safe days baba baba ko kwasa libi ndo baba muke ate ngo muke ja yeso
Ida mkitu na momo tu watu biashara vyao. Baada biashara vyao no. Hata ngi biashara vyao all straight forward watu it's no. Exactly, by the way. Awono bono in terms of that character perfect language. Ngokwana I just decide what I say. Wala watu ngamo Kenya. Let that woman accept what has happened and take it positive. Yes. But the husband, if he had decided to marry another wife, wacha atie bidii ya mapenzi iko. Lakini nonya bono lione matuko kale saba no lale mate saba na rogoro lale saba. Mapenzi is a different thing, you can't make it. Yeah. It cannot happen. It cannot. Mo inara ingere. Aya, muri. Aba nande karumanyete. Ndocho ko sobi mite. Karembaka. Twaga baka mo kaka akaga chirike sarate. Abakungu batano abandi bakanyomira. Ntubwate ngo senyasanja, nyagisanja something like that. Nyagisiri mate, nyagisiri rogoro. Ibintu bintu kitwaere. Baba. Tiyo baisana. Bono kali katikati ali na romanyete ngaleronga. Asengwena. Ndabwate time tebo ya manya. Abwate time tebo. Diri karumate bakanyiro bakamanyinga. Squeeze time tebo neno. Lero namba bere no nyale. Uwezi. How sure are you the man is fertile? Also Vindu Vijenchanga. Unless that it was tested actually. It was tested actually. It was tested. Amori utata baga hiyo mic testing ni ya nini? Sasa na akikupa mimba atakuwa hiyo siku ndio utajua sons of Farao. Farao si ni wengi. Farao si wa Misri. I want the mic testing no. Na kana naende. Mic testing what the. Na itoro jo ntabi hiyo ni sarakazi. Ede mungudi utata baga. Tosome yo. Akoro kuna amoni Dorcas nyabo ka utata baga. Morini bitutu. Is he married? Marries. You update you kusobo. Hata kama what if he marries you? Yes. Na upata ajui kusoma katiba. Ama katiba yake haina form zote utadu. Form A or B is not feasible all what. So ya one wote wanga abantu bakora mic testing kwanza. Oiwa manyade. Hata kwa marriage ni kusoma katiba ama ni nini? Tuote wanga uzuri wa marriage ni mtoto. Sasa si mtoto bado kama ya kusoma katiba. Bila katiba mtoto ya shetani. Ngayoje kubeka kwa magazinga katiba yako ulisoma na ukaielewa vizuri. Iona hapo yake ndio sarakazi. Sarakazi. Aba nane kera tokona New Testament. Kera kwa New Testament ama Testament survey. Excesses. Ngota berega. Onyo kokoranga no menye without mukungu. You are allowed. Lakini kokoranga to kunyara na bokonyo okonyo. Lakini ana kote bagegoteba ngaki katiba usome zaidi. Hakuna mali. Hakuna. Basi iko watu yanga katiba sasa vile watu yanga watu usome zaidi. Bwana ndio hakuna mahali. Nimesoma Biblia sana lakini hakuna mahali. Na ikitalia toko cha kwa kuma sarakazi. Max. Sarakazi. Kole bintu binde bingao oyo bekirwe gutwa. Nonye ngoli ole ngoli. Is it Paul? Paul gali kire Timotheo. Lirube. He was one of disciples ba Yesu. Kama tabetinge gasi na akorire. Diria ngejera ya Rumi. Igasi na akorire ne nyinge. Eragere nyoregu egutwa lakini hiyo uweze pata gutwa. Wala batebaiga. Wanatuonea bata hawajui pia sisi tunawavumilia wakituoa na katiba haisomwi vizuri. Mbona sasa sisi hatujawahi enda kuwatangaza? Ayo muswati yo tutebenga ayo muswati urasendo. Nonya nakata yo mwaka konga hujasoma katiba vilivyo. Inapaswa umwambie lakini huwezi mwambia. Na muswati ta kwa. Bora wao kwa romanya. Bora wao kwa. Bora wao. Bado na njabana tema menti on tebiko manyetenga what maybe you used to do there before I married you. Dangerous. Bono ka bono abuno to kokora dira asengejo. Mimi kama totally different. No, they are different. Incharam different. Akata hiyo bono biashara ya itu. Oiwa na amanyire nga sarakazi alikuwa anafanya leo hapa. Kesho kutu hapo the other side sarakazi. Igo aisa kwa bono kwa Kenya biashara ya utokora diki. Bono lena kama tabinga because maybe I'm not strong the way you want. Try another option. Raisi sana. Atema kuna 7 days Sunday sana. Sadok. Atenga zara kia no kwate mechanda yao. You have your own problems. Atema. Uisa joka. Isa joka ya. Ukarisa siocha. Isa joka. Akuna disc queen out abaiga. No ali memorable sana. Remember these people did a wedding. And my question is, mbona mwanaume aoe mke mwingine and he doesn't want the woman to try the other side? Tara mobolia.
Nera kwa mwanjira agenda tu ende ainwanje mna wasi agoteba obe toira nabo omanta basacha timaiti gosetorogire etoroje ngantu we are allowed to have maybe 2 wives goseko isiko yendoa but the moment you discover ngagaki musubati ujire isiko gakinya saa uri ore igoro nondo oche yo kumetro ngo kwesibeliga abuno actually takorara bure rwani tali bure compound yali start tagotacha awezi the moment I discover ngomplay lakini yatoka tumchana naenda isiko inje osacha basa yani etnate banga timete se torogiri kutokoranga na tokende isiko shida teyo lakini musubati ande isiko kaki ndai tukwandinga ni mono kubandikene kyango te musacho ndiri ngwanda kende kyanse ai komanda yandali yamenya isiko ono lakini bono masina ate banga compatibility masi atike biasa bya masi tikane biasa bya masi ndetola teka seti ya taifa ya mata inkero yeye sa kadi arere ateka seti yo mata mangana aroro litukuli arero ketenge sema makaseti yes boy ngamo no mano kai duini mokaya let them be faithful to each other maisha na waende kotini basi borane then kila mtu aanze maisha upya tatika bora muswati ya mwanje to mugako ta mwanje au kayuko ziki mwaza mwanje ekara te weitera musacha biningi ngona mwanje na mwanje lakini bono mugaka ereka sisi makora ni mbenge mekora ona kwa toikaiga mwanje muri na wigo mwanje matekerere ide cha tukerega ni meronge bere na ibere ndetura kwandenge na itera sini into bana so kuruma tisandu bugati tisanjiro no are in Africa 2 minutes past 1 no are in Africa about that actually in Africa actually other countries kama US sa yuko tena maori na ngenga jaruma itale gas isa ini kazi mwa kresti mbutuka kwa tene gas yale exactly America kwanza diganda venga America ni jela zaidi ya kamiti lazima ufanye kazi bana ono ndaro ambega watenga shangazi ya kujibu aliswanda na tetokora digerele kidogo kuna mmoja alikuwa anasema kwamba mume wangu sasa anamkataa mtoto halisi mpenzi wangu akili hanipendi. Kuna yule ambaye alikuwa anasema kwamba kuna yule alikuwa anasema kwamba sijui kuna yule alikuwa anasema kwamba mke wake huwa anashuku kila simu ambayo inaingia kwake. Bono tuira ne family life oyo musacha kwateba umukungu ndio hiyo anasema hivi, nimeoa kwa miaka 2 na nampenda mke wangu sana. Tatizo pekee ni kuwa haniamini. Kila nikipigiwa simu na mwanamke huwa anazua ugomvi akisema nina mpango wa kando. Ukweli ni kuwa sina uhusiano nje ya ndoa. Nifanye nini? Mimi ninataka kutoka. The wrong choice. Ngira chinyinga ninataka kutoka tora aligari. Musacha oyo simya gwakirwa na bane simye gasi mu Kenya na bane simye ndio onse musubati ko chapo subati yakwana chako chiko bakora nyumba muri komenya mba muri ko ikwana kwana noche I have 2 phones njema I have 2 phones yetoko wangalinga ko twane ke bane zgere mbwate chisimi bele lakini ningenda bosibye bavu na boko sangi chitikete mesa because mbona ni matiti mbwate mpango wakani ningakirwe simi tindo chinga wasiwasi nera na manyete nera na bwate simi yaye na akirwa tingo inkingo korara kiro mote simi yaye inkite tukukwana oyo kabwate ko tebikuga kiro mota respect simi yo yonde tanya kuna simi yaye muswati ngelinga muswati tanya kuna simi ya musacha ngelinga simi kiya kibara moiga automatically ino muswati yoyo anyomete actually anyomete umuntu actually musacha ni anyomete umuntu noche agakora inga kibono na kiruki uitali oyo lengi aya igan sarakasi bono kate tomo oyonya kate keta konywera lazima atavumilia hivyo hivyo atavumilia mpaka Mungu arudishe ufalme atavumilia lakini kama munduru wake simi aba nendo banyete na mwisiko mino wake rojabo musubati kuna mpango wakanda kene nkeyo kego sinya sense Tikaga ndali musubati yobe karansa SMS. I'm not telling my dear, I love you. You are my wife. There is not even a single day I can attempt to play you. Because when I decided to marry you, I decided from inside my heart.
talibo baba sabati mali abange ka abange takataka you can marry whoever uratake lakini bono amatevi at the moment ukoringa simiyane kuringa usumuntu okolli does not mean I'm speaking, maybe I'm sharing ideologically na mpango wa kando as from today because nayo mwanyanenga naye sinyengese buno korre simiyende gochenga because nayo kukwana lazima inafika mahali hata ukizungumza kwa nyumba hata sufuria zinatetemeka bona kwa because the situation yako kombele buna ko react telibobie you need to react more than ekiwango kile yeah akosika yeah respect Timbu ati anara kwa mnyoka chukua kidogo so imeteiba anje mnyoka ndoranga ndo mwabuga ndo cyo isiro kwa badia no chenga iga ibirobia ni biko mnyoka mono yes mbwendo koranga na ki to kore binto asante sana mwanchu mulina wego mwanchu mutekerere ekoro kuna story yangu maida ndo baitira mangana mange sana by the way watu wamepitia ndi kena so igo Kenya taraso ko chiaria na ndo manyete ekoro to kwa challenges asendo iko bwana bugima bwao there is a problem something ngosema uko ngainana yeah simu ya mwanaume ione kama kituo cha polisi oyo bwana oyo masomere lieta oyo bwana masomere lieta hapo kwenda enda mcute oyo okoranga na understand it how life is and that should be yeah exactly bwana baka toiwana inaheshimiwa kagenda daraja maana mimi ndio kusema itulio na kwenda nka na ngasa ya mkatoliki tukarandi tunamaa tena pastor nowadays even if you are not qualified to be a pastor sarakasi mata bantu bajagira kuruka pastors you know there is a procedure yo kobe pastor nero lakini sarakasi chira muntu okudwe okobode indiano nsemete imenga kwa bere pastor but aseli ngana linya sai there is no qualifications talibo as long as you read the verse in the you interpret the way unora interpret yayo manyane because it what interpreters bago interpret ibuko kivyao aba obenaro cho yote konyo koteba nganya sai tayo na chita sali mambo ya kateba na like what all ni sarakasi kwa na manyete to kwate kuna chama cha wasioamini Mungu yes nchini Kenya AKS yes kimewataka wa Kenya wanaotaka nafasi ya katibu mkuu yes watume maombi baada ya aliyekuwa akishikilia wadhifa huo Seth Mahinga kusalimu amri na kusema kwamba yeye ashampata Mungu. The so called atheist wote lazima watasalimu amri lazima the atheist they don't believe if there is God. That is how they are. Nara igeche mani yabo batainga baligina ndo tega baligyo mwabono onyorere na Yesu actually Yesu ngwire ne ruburuti bwa abansara kasi tutende bako masoko ikiameke ekene ya sarakasi lakini Nyasaye no muya Nyasaye nyaba mwanya bantu bose mwanya bantu ari goba Nyasaye kanga bantu bakuri abantu baya Nyasaye gakorora moyo tari korora kagenda yoro dara tambira mata kenaka wenaka kanyoro mwana bwe myaka ene amo ara komo iboko abantu bayingwanga abantu 15 20 ga no mwana bwe myaka 10 kijana na kwa kanga gasakane mbawolinga nkyo bungi moitira abana baita abantu bayinga bangu mateka dara chane chiro yale ngoro ani tali muiso it was yesterday rero chiro rero igoro yale ngmara goba biba ko para preparations ya abantu bayinga bangi sana boli awolinga nkigendra ngabana beto wanyo ba korobu sabichi chimbe umwana bwe myaka irenga ene 4 muiseke na muisi bwe myaka 9 abambali bameta chisingo rumu igwaye igwe mota story yale ngbolinga what's not happening mboli akasakana kali ayengo muchi mushengo cyanya koitwa akasana kwa mboli ngikengenda ngaboli gaboli akatanga yaya nchina wacho tata baba kana mame binto exactly akora ki singo rumu sile muisi akataya the same thing tata baba akora yona nchengo cha mukosranyo nanyora na kiki nateba taki aba reno bugima mbugwata challenges okonyora lakini bado manyete challenges no bweta ko chiova kam jiro bweta ko fakam ne chio umwana ono ale lakini abaibuli yana barabo hata waisi no manye singo rumia bado banga baka ta mbata ibono ino moko tegia bana because wangi ubaitera because they are practicing what they saw somewhere so bakere dire into reality anta mo bibaro cho gukora ma bo ano muntu monne bono they are copy pasting there is no problem ngondo ko bekera makosa muntu ko bekera makosa na baibuli ekero bakokora bangara ita kusanda whatever bakora private
Na bwatande mwanchu muligina bako mwanchu mutete kandi ko Kenya liranchi ngina nankole. Now introducing My Story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wa Pagetutu, Videlis Omingo Mochoge, kila siku ya wiki, ndani ya Story yangu. Kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi, hadi saa 8 mchana. My Story yangu, ndani ya mwanchu muligina bako mwanchu mutegereri. Mukenya rale bwangu tobwa tumangana mange nochenga morini bitoto yabana huyo mwanamke naye ni kichaa kabisa, hawezi kuwa negative attitude towards calls in your husband, atamfanya mume wake aanze kuwa na mipango ya kando. Asante sana soko sangamo na nje. By the way, twasangire buya mubenta mungire Abuga Hotel nochenga gaiga clock ya naiga Ronda ingo mwana wa Pagetutu ni ubwento kuminyoka Abuga Hotel. Abuga Hotel no tere otoka se pare kurukisi ko ganya Nyamira mbarabara nsaba no konyora Abuga Hotel ni gebota bakorerwe kengo kigora sama ko yari nsiki mu mwancho murigere na boigo umwancho mo tere timatinga rero ngotoka na Abuga Hotel ngotoka na Abuga Hotel iga Abuga Hotel ni obwa chindagira chiakira aina Abuga Hotel ya no konyora chindagira chiakira rero kumabobori konyora rero ngolia kisanda siringi 50 litoke sana siringi ya emyeyemo byonsi pero konyora garia achinsemo cha Abuga Hotel butukomo wakana siringeli bwe mo chibesa cha Kenya. Abuga Hotel okorerwe kera ngikigoro ase ligori riainse na bogo. By the way, ntubwatenga Ramis Wax nige kutoka ase pare kuru Kisi kogenda Kisumu nsana konyora Ramis Wax na se bakonyara ko bako gokorera hardware yonspe onyegari yao yanyota accident onyegari yao gesargete na banya ko bakorosira makanika bona abantu bachite class ikobona mwanchu murigenda boigo mwanchu mutegerere ika Ramis Wax eliwenyorere obokorerwe mu kigoro ase amagoliare nse kegimanyora. Namba ya Ramis Wax ni 0728 888603 anako bwate gadi saragete enora se county ya Kisi ligi Ramis Wax 0728 888603 kose 0790178689 0790178689. Ramis Wax wanasema kwamba huduma bora kwa bei nafuu. Ncheba kondo kwa mwana wa Pagetutu Videlis Omingo Mochoge. Na kileta huyo chimesi mechira kaiga sensemo ya Facebook na chinga kurenti ngo chisoma chonsi pika ki tinya wasoma chonsi pia bana ba minto nchego batenga turane abu ankyo asomoro bulionga bunoyo yakuru kuna serio butaka Tuesday edition. Kwa sasa nawaambia kwamba mzidi kubarikiwa na watu imongira Abuga Hotel Mwanga. By the way, if you have a story and you feel like sharing your story with us, nabonya kwa kokora asenchenge ngabune yuga igoko ngakire simi wetera se number 0716059823. If you have a story you wanna feel like you share, tunya kwa toko ama waida na boko share mona ncha senchire masemo oko ngakire simi wetera se number yesimi 0716059823 0716 059823. Inare namba ko ngakire simi tunyara ko togo sanga asensemo ya story yangu. Kila siku ya wiki tunakutana papa hapa ili tuweze kusungumzia yale ambayo yale ambao wasikilizaji watazamaji wameyapitia ndani ya AGR FM. AGR FM ekiombo ne kyomogusi. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramis Wax inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramis Wax tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa tunakufanyia kazi safi sana. Ramis Wax inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari
0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu.